in negotiations al van laas jaar af met Ronnie. En vanaand is Ronnie hier saam met ons. Ek kan vir die Here sê dankie. Die mense van die Here my broer. Dit word hoogs aangesien. Mag die Here ons seën. Hierdie gemeente as Ronnie vir my keyboard gespeel het toe ek 10 dienste gehou het. Toen ek in Johannesburg rond beweeg het Ronnie vir my gespeel. So, ek ken vir Ronnie al baie jare. Ronnie se pa is 'n pastoor, ook pastoor Bosman. Amen. Hulle geweet, verraad is 'n beminder, is 'n vrou. Suster het nie geweet. Hy daai man respect sister for God. Yes. Because he's a direct representative of God. Glory, yeah. Elke man, elke vrou wat sy man wil ag. Yes. Thank you, Lord. Because they say my image is in him. So when you respect him, Yeah. you don't respect him, but you respect the God that's in him. Yes. Because he is a representative of God. Yeah. Word. Ek sien my auntie Mabel is hier, maar die Here is hier. Ja. En elkeen wat hier is, elkeen juffrou Campbell, die almal auntie baie dankie vir die harde gee. En elkeen wat is, die wat hier na my wil sê dankie. Ek sien alle dankie. Dankie! Wat is die naam nog weer? Fabian. En het gesê ek sal daar wees. Ja. Mense baie dankie. Ons gee nie vir dankie. Amen. Close our eyes for a prayer. Yeah, close our eyes. Lord, it's a gracious Heavenly Father, remember thou that I'm a mortal being. That means I'm subject to err. As I come before your countenance as a mortal being, I'm asking you, Lord, Heavenly Father, clean me first. Let the cleansing start with me. That's why, Lord, Heavenly Father, revival is something that must start from within and then it goes out to the without. Father, I pray, I'm a mortal being, I'm not better off than anyone. But Lord, mold me in the name of the Lord Jesus Christ. Yeah. Make me according to our heart's desire. Father, today you have no eyes but my eyes. You have no hands but my hands. You have no lips but my lips. You have no body but my body. Please, will you come and not only, Father, sanctify me for the sanctuary. Yes, Father, everything that I'm going to preach here will count against me or will count for me. And I'm asking you, Lord of God, let me be sincere. And Here, elkeen wat sit om die klank van my stem, sien nou Here, bonatuurlik, ek bid tot U se eer, ek beveel U my vry, die diepte van my hart, God van Abraham, Isak en Jakob, hy wat was, hy wat is en wat sal wees, volgens die boek van Hebreërs, hoofstuk 13 vers 8, Here, ek bid tot U se eer, asseblief Here, koning David sê, asseblief Vader, moenie die sonde van my jongs daar teen my hou nie, Here, ek het vergifnis gevra, en inderdaad het U vergewe, Here, U is dieselfde God, ek vra dieselfde ding asseblief, kom Here praat en gesels met U se kinders. Ek bid tot U se eer dat ek van die toneel afkom en U word hartlik. Here wat se hemelse Vader agter hierdie preekstoel. Ek verhoor Here en ek bid tot U se eer dat ek weer eens agter die kruis staan en dat die kruis Here voor my staan in Jesus naam. Bid ek tot U se eer. Amen. So trouens staan, kom ons maak dankie. Ja, amen. Give us greetings again in Jesus Christ's name. Amen. I promise you I won't keep you long.